Maybe ating Virgen de Alegría.
kamuyang saksyan at gampanan ing rito ning pamiyakit ning Ginong Sinubling Mebe at ning Juan na Virgen Maria. Ing salubong metong yang tradisyon kaya katamong Pilipino, keti magaganap ing pamiyakit ning Ginong Sinubling Mebe at ning Juan na Virgen Maria. Agpangking kapaniwalan, ing ginupa nga talakad na ibat ing kayang kututan, minuna yang pepakit kingimana, uling lupos na iting pamiyakit, may ganapya kayari ng Sinubling Mebe Jesus, bayuya sunlag ingaldo.
ing pamaglakok ing matuling abelo, medong iyang tanda na ing pamagluksa at ing kalungkutan ning Nuwan na Birhen Maria may pupos na. Ing lungkot, miyalilan niyang tula at ing pamanangis, miyalilan niyang timan. Lawen tayo ang Kristo Nebie, yaing magsilbing paganaka na ating tamong apong Gino, ang makasadyang isakripisyo ing sarili ban miligtas tamo. E Kristo king pangasubli ng Nebie, e nemate kapilan man. Lawen tayo ngeni ing Birhen Maria, yasana ing maging pialimbawan tamo king kayang katatagan. Menatili niya ang gaging lalam ng krus, inyangeni tinggap na ing tula, ning pangasubling Nebie ning kayang anak. Antimong talapatuto ning pangasubling Nebie, lumakad tamo kambera, at iyatad tamo ing maya pakinita. Yapin ing Gino, sinubli yang Nebie.
talan man puding maldaklad waking purgatorio. Maya pa abak po kay kongan kapatid kang Kristo. Hingal do iti pag masusyan tayo ay Domingo na ning pamanyobling mebye. Panamdaman tayo po ngayon yung presensya ng ginubusal tamo. At bang maging mabungayo at makabaldugan ng kakatamong pamagmasusi ay katanda kayong magkisan metong karing panalangin at pamagkanta. Pagkabiya tamo po ngayon iking dalita pamkulat. Sinublicum mebie, Alleluia, que canacu cabambie, Alleluia.
Kilagyanig pa, pananak pa ni Espiritu Santo. Amen. Ginoo manatili kay kayo. At kaya kon, Maya timuring, payabag po kay kayo nga. maya payag po amon. Happy Easter. Happy Easter. Palakpakan tayo po in Kristong sinubling medyo. Banting upayang magital karapat dapat marapat miyang pagkaniting balamisa agdanagdan yag kasta pang kapanisyan karin dapat ang kasalahan kimilabas. Itangan po magkumpisal ko. Kim Diyos sa mayupayang tuto. At kaya kayo kapatad, uling may kasala kong bina, kingisip, amano at dapat, at miyayariwang kakulangan. Uli nito'y panig ako kukan Santa Maria, ang kapilan mang Birhen, karisablang Angel ang po Santo, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo kaking Diyos sa ginutang. In Diyos sa mayupayang tuto, pagalawa na katamo, at kimpang patao da rin kasalanan ta, dala nakatangin sana kimjelang angga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Gloria, 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 Gloria in excelsis Deo.
Diyos pami, migalang king sabla, ingal doy ti ingal doning tula king Pasko, iti ang kayabakan anumno, ing sinubliming mebye ginu, pepakit ya karingalagad na, masaya kaming kayabe ng Maria, ingin doning kegang anak, uling Jesus ami palad ng mi kapalad ng dalan king gayang sepupunan, tune pingga sinubling mebye, kamilatan ding panalangin ng Maria, sa upan makaming parating mi biyebe king sala ning pamanyubling nye, apigtang gumpening anak mo para kay kami, idi nga naadwan mi kamamilatan ng Kristong kinumi. Ing mumunang pamamasa. Pamamasang ibat, king libruning dapat ding apostol. Nga nang migsalitang Pedro, baluyu, itang mga ragulabage, ame palyari, king mabilog a bansa ning Israel. May gumpisa ka rin Galileo, kay bat na ning binyag, ape naral ng Juan. Baluyu, itang tungkol kang Jesus ning Nazaret, nung makanano neng dinanyan ning Diyos king Banal Espiritu at king upaya. Uling ing Diyos at yukeyo, mintaya karing sablang lugal, darapat mayap at pakayap karing sablang inalipana ning Diablo. At ngeni, ako, ampon ding kayabe ko, testigo kami, king sablang depat na, king mabilog a bansa dareng Hudyo, at king Jerusalem mismo. Ang gana king pinakure king krus, dapot king katlungaldo, pe pasubyaning miening Diyos, at pe pakit ne. King mabilog abalen, nune kareng mapilan at testigo nung pinili ng makauna ning Diyos. Ngeni, kami ring testigong deta, kasalumiya king pamangan at king pamaninum kay bat ng sinubling mebye. Inutos na, ing manaral kami king balen na, at patutuan karelo, king ya, ing tilduan ning Diyos, mukum karing sablang mabye at mete. Migsalitala tungkol kang Jesus, ding sablang propeta, ding sablang maniwala kang Jesus, tanggapan da king kapamilatanan ning lagyuna, ing kapatawaran, daring karelang kasalanan. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Iti ay nga dogewana ning Ginoo, tumula tamu magsaya tamu. Iti ay nga dogewana ning Ginoo, Alleluia, Alleluia. Iti ay nga dogewana ning Ginoo, tamu magsaya tamu, iti ay nagogewana ning Ginoo. Alleluia, Alleluia. O munye kayong kapasalamat king Ginoo,
Uling mayapya wagasing lugod na talanganga. Ding me malening Israel bustan sa biyanda. Wagasing lugod na talanganga. Iti ingal dogewana ninggino. Tumula tamu magsaya tamu. Iti ingal dogewana ninggino. Haleluya, haleluya. Ingupaya na yang binyeta gumpe. King kekatamong pamakilaban karing kasalang. Eku matenunemyeku. Bani pasyagyang depat ninggino. Iti ingal dogewana ninggino. Tumula tamu magsaya tamu. Iti ingal dogewana ninggino. Alleluia, alleluia. Ingsikwil ng baturing malalakad balik. Yan naman linto peka masalese. Ingginuya ing makirapat kaniti. At tunay makapagmula ng lalawan. Iti ingal dogewana ninggino. Tumula tamu magsaya tamu. Iti ingal dogewana ninggino. Alleluia, alleluia. Kadwang pamamasa. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo karengtao Colosas. Kapatad, mi pasobyan ako yung mebe kayabe ng Kristo. Inya kailangan nyo lang panintunan, tetang bage, ayatsu ka rin banwa, nung nuya ka rin ni Kristo, at makaluklukya king banda ng wanan ng Diyos. Isipan nyo lang parati ring bage ayatsu ka rin banwa, alwaring bage ayatsu ketiking yato. Uling mete na kayo, at inbe angeni at tsuke kayo, makapanpan niya king Diyos kang Kristo. Tapot king oras sa mipakilala yay Kristo, at siya ingbe yung tune. Ikayo man, mipakilala kayong kayabe na, at akarake na, king ligaya na. Ing amanan ng Ginoo. Salamat, King Diyos. Manatili tamo pong makaluklok para king sekwensya para king Domingong Pasko. O bininyagan, kaya kayuyang purian, ing biktima ning kaya kayong kaligtasan. Ing kordero inatbusnoring tupa, at Kristong bukod alang pamikasala, sinut no ring palpikasala kang ibpano. Ingbe ampo ing kamatayan, milaban, ating pamilaban, karaniwan akapupusan. Kristo ing prinsipe na ningbe, mete yaman, mebiyayang pasibayo, ban mag-ari kapilanmon. Kaya kami sabyan mo, O Maria, naningikit mo king dalan. Ing mabye, tunepin dinobde king kutkuta ni Kristo, kay bat nang mibagon,
ikikeng mitmong kaligayan. Ding Angeles, tilo ka rin patutu. Telang pamburol alang laman karelang tuturo. Mi bangon ne, Kristong kakong kapanayan. Karin Galilea, karin pakitadmuan. Ikristo tunay ping balutana, iba't king kamatayan mi bangon yo. O matagumpay ari, pakalulu ipakit kaya kami, banbayong biye akam tan mi. Amen. Alleluia.
Ginoo manatiliya kay kayo. At kaya kan timurin. Pamipasag king maay pabalitag pangkang San Juan. Ligaya kaya ka, O Ginoo. Kingapak amarano na ning mumunang aldoning paraminggo, maralumdum pa, minta king kutkutan ni Maria Magdalena. Igit na king makalakoya yung batong takap ning kutkutan, inya milaiya at minta kang Simon Pedro at king aliwang alagad apakamala ng Jesus. Nga nakarela, kinuwari king kutkutan ng Ginoo at emi balo nung nure binili. Inya linualyay Pedro at itang aliwang alagad at mintala king kutkutan. Milaila dapo itang aliwang alagad milaiyang mabilis kesa kang Pedro at minunayang miras king kutkutan. Dinukuya at kilub ning kutkutan ikit na intelang pamburol ang makabili ka rin dapat eyalino. Kanita dinatang yang katukina Simon Pedro taglus yang lino king kutkutan. Igit nang makabili ka rin intelang pamburol at impanyong penakap king buntok ng Jesus. Iti makakayabe king telang pamburol nunay makakaliwayang makatuklip king metong alugal. Linubya naman itang aliwang alagad, aminunan dinatang at ikit na at meniwalaya. Era pa ay intindihan kanita yung sasabyanan ning kasulatan king kailangan niyang subling miye Jesus. Ing maya pabalita ning kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Lukluk tamo. Bayo tamo po paike king reflection tamo para kaniting aldo na ning pamanyubling maybe. Adwan tamo pa po king Banal Espiritu ing kamansalan na isipang pong puso. Bang kanita intindihan tamo ng bakit ing Ginoo sinubliyang maybe. At nga tamong manalangin king Banal Espiritu. Datang ka, O Banal Espiritu, datang ka. Kamilataning masika na ng pamamilatan ning Imakuladang Puso ng Maria, ake kang pakamalan ay esposa. Amen. Happy Easter po kay Gayungan. Minsan pa po palakpakan tayo yung Kristong Sinubling Media. Nabingi po Easter Vigil Mass ing Ebanghelyo, iba tiyaging sulat ng San Marcos. Anong no, kukwento na ka rin na dingatlong babay. Maria Magdalena, Maria, ima ng Santiago, at Salome, migayakla munta kingkutkutan itang kamamaranon ayaba. At nyo, ere ikit ing panin tunanda. At marahil, burireng tugtuganan pabanglong alabastrong laro. Alalang ikit. Uling sinubliyang maybe ingeno. Kening misatangay ni, dindam tayong istorya ng San Juan. San Juan naman po yung mamalita. Yung sinulat at magkwento na yung metong babae, king Lagyong Maria Magdalena, kamamarano na yabak,
Intaya king kutkutan para bang kanita. Well, siguro, kuskusan naning laro, babanglo, yung ginutang Isu Kristo, anti mo yung gewana, anyang mabiyaya, bayo ya, dumalang kasakitan ng pong kamatayan. Yapining ausan tamong intruder, gate crusher, ining Maria Magdalena, anong noon, misan ayeldo, king meto nga pusyunan, ne, linubya, agang eya kumbirado, linubya at taglus-taglus siya, king kapitisan ng ginutang Isu Kristo nung nuya makaluklok at may gumpisayang kinyak ng kinyak at pepalang yan, ala rin kayang bitis kapamilataning makaba ng buwak at kay ba't tigtuganan ng alabastrong laro, pabanglo, ingino. May intrigue ko mo, o ba't kasentrula ang gaking pamanyabling maybe dening babae. Katunayan na niyan, Maria Magdalena, poretang atlumba, detang aliwa pang babae. Sinabi rin ng angel, ayikit da, kingkutkutan, na ila dapat muntala ka rin kapatid ng lalaki, ding apostol, at sabihan da karela na ingino sinubliyang mebye at king Galilea karino pakikitan. Kanyapin ni Maria Magdalena, kaya ng Ebanghelyon din damtamo, ausanding the apostle to the apostles. The apostle to the apostles. Ing apostol karing apostoles. Ing miyatasan karing inatasan na ninggeno. May intrigue ko bakit babae, ne? Euling yung babae mapagmaritesyo, ne? Kasi sentro lang hanggang kempisamban, mas dakala rin babae. Eh? Karing OFW, mas dakala rin babae. Ing ka na kung personal reflection, antiya kanini. Kasi yung babae, babiyayang biye. Babiyayang biye. Kayaya manibatan imbiye. Nungin niya, bayo ne, patipan, ningig pa, ing kayang anak, keti masala, miglalang niya pang meto nga babaeng malinis. King katahuan na ningin Dom Maria. Bangkanita, kapabilatana, magiyan tao, ingamano nin Diyos. Lawin niya po ito. Ing babae, babiyang biye. Babiyalang sigla. Uling mapagmarites lang. Noon uling napining sinabi ko, karela, manibatan imbye. Nung niya, katakataka, nung imeto ngayon na kalalaki, na mayaw siyang mama's boy. O kaya, itangan anak na rin, maka imata mo datang. Kaya mong sa lubong yan nining makasentro, may takpan niya, ang Kristong sinubling mebye, may pukyak yung panimanmanda mo, may sentro ya,
ingimang magpaldas at lekone ing paldas at talikbong na ning ima ning metong hangel itamuwari ing kagatamong pikaldan o pikaldan natin na tamo uli na ning metong ababay ne po. So, nga nawari kay katamo, itangan, babae at lalaki, buri nang ipayabot, ning Gino, kay katamo, ing sinubling mebye, na irregardless nung ika babae ka o lalaki ka, kailangan ing magikang mansehero ning kaligtasan. Ing kaligtasan, yapiniingga Kristo, sinubli ang mebye, at begging victorious siya over death and sin. Yan po yung buri ng ipayabot ning pamanyobli ng mebye ning Gino, meging matagumpeya, babo ning kasalanan. Meging matagumpeya, babo na ning kamatayan. Halugmuk. Balon yun, abengi, sinabi ko, ang ginutang Iso Kristo, ring meging katunggalina, aliwa ring udyo, aliwa yung punsa sacerdote, Sanhedrin, digmakatwaning balen, aliwa ring Romanos, may pako kayo king krus, aliwa yung Judas Cariote, nune in demonyo. That is the culprit. Yapining meging katunggalina, kalabana, ning ginutang Iso Kristo. Baluta mo, every first Sunday of Lent, makalarawan ka rin kukwento da ning may pabalita, ing tuksong dinalan king Gino. Abinye na inampang na ning demonyo. Papamaltangane ken krus, aliwayang krus, ing kekang babye ken tao. Dinan meng pera, wealth nga nawari. Dinan meng upaya, power. Dinan meng kabantugan, popularity. Detan three temptations reta. Nung ibiye mo rin ken tao, pigumgumana ka, tukiya ke ka, samban siklorana ka. Aliwayang krus, mamaltang ka. Aliwayang babiye mo yan. Biye mo pera. Eh, puto yan. Biye mo yung upaya. Chuking larangan ning biye politika. Biye me ing kabantukan. Chuking larangan ning entertainment world. Yan buri na nin tao. May popular yan. Antat sa nanong ay isip mo. O ba't cross? At nga nang may kibat ning Gino, there is no other way to save man except through the cross. Except through the cross. Kasi piso sabihan kini, kaluguran kong kapatid ng mga kirandam, yapining kasalanan. Kasalanan. Maduguya ing labanan ning Gino king demonyo. Kasi ang demonyo
burina akwani in kaladwatam. In kaladwatam akwani kamamilatana ning kasalanan. Ikita pamaminto king kaburiana ning Diyos. Sabi nyo naman, nung makanano kadugo. Antining ene atukso kin disyerto nga na ning demonyo kaya. I'm going to get back at you at the appointed time. Nga na. Magbalik ko. O tandi datang ning oras mo. Nga na. Alben ko nung eka sumuko. Alben ko nung manaliwa yung decision mo. Anyapin. King mula ning Getsemani pa mo. Mi pawas nindaya. In demonyo, linubya, kang Udas Iscariote. At linubya in demonyo, karing taong malda, kinulay, crucify, pakuya king krus, pakuya king krus. Linubya karing Romanos, linubya karing Sanhedrin. Kasikanan anyapin na niyang makipagtunggaliyag ang ginuta ang Iso Kristo o ita. Number one, den kayang imetong ka rin kayang alagad pigkalulune, imetong karela dininay ne, lingad ne, anyang umeneng magkasakit, tiniplad lang ang leyasan de, anyang litisan de, le tikwan de, piglorare, pemalkarare, pinutungan ng krus sa suksok, pinakure king krus. Kaduguna ning labanan, agyawana ning Ginoo, laban king kasalanan tamo. Tutupin, yung sinabi na ning demonyo, tiningene, tukso, kin disyerto. Anong sinabi, I'm gonna get back at you at the appointed time. Magbalik at magbalik. Balikan da ka, loko ka. Nga nawari. Balikan, nyapin. Nyapin, isang gaya, isip ko, siguro anyang pamukpukan din gino. May itong niya ka rin makipamukpuk-puk-puk in demonyo. Anyang putunganan din suksuk. Siguro may itong niyang makiyabe ka rin. Uling Borina Sambutane o nang Eyaminyambot. Eyaminyambot kasi sinubliyang mebye. Ang pamanjubli ng mebye ng ginutang Iso Kristo, yapirin kayang victory, senyas o signal, yung kayang victory over sin and death. At inigawa na para kaya katamuan. Nungin niya, kailangan tayong pasalamatan ngayon ang doiti. At hindi mo rin, impahamang pasalamat tamo, dapat mag-anyu itang pamanukita mo, lubus-lubusan, king kagulutana. Amen. Talakad Talakad tapo. Dempong spam. Pagyabi ko pumamindisyon. Banakit. Ako kay kulibutan.
Pagamalam kong kakaluguran, kaniting kapiesta na ng Pasko, pagmasusyan taming kamatayan at pamanyabling maybe Yesu Christ, king kamatayan na linupig na ing kamatayan tam, king pamanyabling ng maybe, tinas nakatamo, king meto nga bayong biye, king binyag, may telangan kambena, king kasalanan, at may bangon, king kayang bayong biye. Ibayo talangin, ring pangakong gewa tam, king binyag, isakwil tamo, ning sablang makasira, king kasunduan ng lugod, pilatanan ng Diyos, at itamong bayo ng balayan. Mangako tamong pasibahing sumuyong mitmong katapatan, king Diyos, king kagatamong kapamisanan, ning kayang Santa Iglesia. Impong pagkibatyo, agnanagnan at masikan, opo sa sakwil ke. Sa sakwil yay Satanas, Opo sa sakwil ke. ating kayang sablang dapat, Opo sa sakwil ke. ating kayang sablang pamanamuyo, Opo sa sakwil ke. ing pakibat yung ini, opo sasalpan tayo, malakas at agnanagnan. Sasalpan tayo kayo king Diyos, king igpang mayupaing tutu, alina lang king banu ang pong king yato, Opo sasalpan tayo kami. sasalpan tayo kayo kang Yesu Kristo, ing bugtong ng anak, at ginutamo, may bait kang Santa Mariang Birhen, may pako king krus, meti at may kutkut, sinubling mebye, at ngayon makalukluk dani ng wanan ng Diyosik pa. Opo sasalpan tayo kami. Sasalpan tayo kayo, king Banal na Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, king pamisamak daring santo, king pangapatao daring kasalanan, king pangasubli ng miyening katawan, at king bialanganga. Opo sasalpan tayo kami. In Diyos, ing lubos, mayupayang igpa, ning ginutang Kristo, pigkaluba na katang meto nga payong pangabayit, kamilataning danumat ning Banal na Espiritu, at pepatawara na laring sablata mong kasalanan. Papanatilya na katasan ng tapat, king ginutang mong Yesu Kristo, manggaman king alang-anggaw. Amen.
Kaniting aldo ning pamanybili ng mebye ning ginutamo, pagmasisyantamo, ing kaya at ing kagatamong bayo at sinubling mebye biye. Manalangin tamo king ginuning biye at nga tamo makibat king balang kay donan gino. Ibayo mo kami king kekang biye. Itangan po. Ginoo, ibayo mo kami king kekang biye. O sinubling mebye Ginoo, katmuan meng maglapo ing kekang iglesia, king malalam a kasalpantayanan, king kekang resurrection. Ipanalain mi keka o Ginoo. Ginoo, ibayo mo kami king kekang biye. O sinubling mebye Ginoo, para karing sablang bayong mebinyag, bang ing bayong biye tinggapda king aldo ning pamanyubling mebye, manatili sanang susulong karela at ayagyag doring aliwa, kaniting bayong biye, ipanalain mi keka o Ginoo. Ginoo, ibayo mo kami king kekang biye. O sinubling mebye Ginoo, para kareng binang malagad mong simba, at para karetang may kabating na kindalan papunta king pisamban, iting kapiesta ning pamanyubling mebye, maging imbitasyon niya sana karela, ibayo rin kasalpantayanan da, at biye keka. Ipanalain mi keka o Ginoo. Ginoo, ibayo mo kami king kekang biye. O sinubling mebye Ginoo, para karing sablang taong mayayalipusta, ding daralan kasakitan, pauli ning kayalan hustisya at ning sakit, bang dandaman mo impanigapurang itimawa at ibangon mo lang ibat king karelang pagsalbat. Ipanalain mi keka o Ginoo. Ginoo, ibayo mo kami king kekang biye. O sinubling mebye Ginoo, para karing sablaming tapat amiyango na biye, bang makapakiraken o sana king biye, at ligayang pengako mo karing sablang maniwala keka, ipanalain mi keka o Ginoo. Ginoo, ibayo mo kami king kekang biye. Ginoo, para keka mingan, bang intula ning nuan a Virhen Maria, at tikmana king panakit na king sinubli ng mebye anak, palalaman na kaya kaming kasalpantayanan king resurrection at katmuano ring biyemi king kapayapan adaralaning pamanyubling mebe. Ipanalain mi kaya ka o Ginoo. Ginoo, ibayo mo kami king kekang biye. Ngeni po aduan taming sarilitang kapagnasan. Ipanalangin mi kaya ka o Ginoo. Ginoo, ibayo mo kami king kekang biye. O sinubling mebye Ginoo, kekaing biye at lugod, migit masikan kesa king kamatayan. Bustan mong imbye mo karing kaladwami, pagdala na kayong sala, kapatawaran at tula, nginit kapilan paman. Amen. Lukluk lang.
Manalangin kay kabatad, paningkakot kay gayon daon, tanggapyara pa ng Diyos, sigpang mayupayang tutu. Tanggapan niya saning Ginoo iting daon karinggamat mo. King ikapuri at ikaligayan ng kayong lagyo, king kaya katangi ka sa plala, at ning mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tam. O igpamiyabi-yabi pagmasasaming kay kaming baing biye, king dulang ning anak mo, at daraon miya iting kayabe na, tanggapan mo ing tulamit kapasalamatan, at bustan mong iting biye at lugod sumulong aldo-aldo karing puso mi, at king komunidad a kinabus na, bustan mong ipayan ing kayang pamanyabling mebye, manigobra kay kami banayang at milaring kay kayang kapatadadaralang kasakitan, idinganadwan mi, kamilatan ng Kristong Ginumi. Ang ginuman at tiliya kay kayo, At kaya kan at timuri. nayo rin puso'y, Makayat na no, king Ginoo. salamatan tayong Diyos sa ginutang. Iti karapat dapat at matuloy. Tunepin, karapat dapat at matulid, sugat at magakabos, ing pasalamatan na kayong sablang penande, at numan ka rin o ginabanalig pa. Mayupain ito at alanganggan Diyos, kamilatan ng Kristong Ginum. Upurienda ka, king lubos maragulatula, kaniting aldo ning Paskwa. Inyang Kristo meging sakripisyo Pascual miya. Yang tunay kordero, umilalako king kasalanan niya. King kayang kamatayan, sinintang na ing kaming kamatayan. King pamanyubli ng mebye, linarin at binalik ing kaming bye. Ulinita kamberi sa blangko, ring angel karimbanwa, talit ming kang ligay, alangtok ng nga tangang kakanta. Tunay kapin banlogin ay kayong panibatan ng sablang kabanalat, ulinita pagpalampo ipabanalang mga sa dating ayin, ingaslag ni Espiritu Ban para kay kami, palalang katawan at daya ng Ginoong Yesu Kristo. May dahon kusang lupkim pamilazat kamataya, inuaning tinape at pepasalamat siya kay pirasyon at binyanay ka rin kayong disipulos nga natangapan niya, ikungan at kananye, iti yang kana kong katawan amidahon para kekay. Maganyan mo naman kay ba't nga punan kinuwaning kalis, pasibayan pe, salamat ke. Binaing kalis ka rin kayong disipulos nga natanggapan niya, ikungan at minamko ka ni. Iti ang kalis ng kanakong daya, ang daya ng bayo talagang tipan. Amibu para kagat paring sablang ta, manggit ay patawaran ng kasalanan, daptan niyo iti bilang kapigaganakan ka na.
Pasyag tayong yan misteryo ng kasalpantayan. Niyang iningaganakan miyo igpa, ing kamatayan at pamanyuli ng mebye ng anak, taraon niya kegitin tinapin ng biye, at ing kalis ng kaligtasan, laning pasalamatan ke, ing pepalyarian makaming, matampang talakadarapan ban sumuyo ke, mapumagamin ang pagamo mo, kingi kami ang sanang may sulusul, king katawan at dayong Kristo, tipuna na kami ang tingmetong ning banal na Espiritu. Nganakan may oig pa, insan de iglesia ang makalaghanap, king meto yat banuginap yasak ng lugod, kambinin kay kaming Papa Francisco, Florentino kay kaming Arsobispo, Pasiano kay kaming Arsobispo Emerito, ading sa Blangpar. Nganakan mula naman, ingay kaming ipanalangin nge. Minsan pa king lugtam, nganakan talang kay katam personal kay donan king gino, kaniting balamisa. Ganakan mula naman, ding kapatid ming pepainawan at mananayang subling niye, ading sablang miyangon na biye, tanggapan mo sana, ing maligayang harapan, pakalulman mo kengan, gano'n keng karabat dapat magkamit, kimbiyalang ang gabang kambe, ino na Birhen Maria, indo ng Diyos, kambe ng San Jose, kayang kalinis-linis na espos, kambe ng Apostoles, ading sablang santos at tinupad, king malmong kaburian, ing kay kabaning panun, puri nagat paligayang kamilatanang Heso Kristong anak mo. King kamilatanang Kristo, kambinat kay pangmayupay. Kagamin Espiritu Santo, puri nagat parangalan, mangkaman king alanganga. Ngini po yan tayong igpamiglalang at maganaka kay katamo nga. Igpamiglalang at iubawa misamba yaing lakyumo tatanging kaya ipangituan que te
tibano, may pamituaning lukmo, ingkakanani, kinagawa ko, ipiero que kami kinagawa. Ang pagkakamo kay kami ding sa langit ka ang tinig ka mga kami kaming kasal kay kami mga emuke ay sa aking tukso hindi ka gusti Ikaw sigamiyo, Ginoo, king sablang marok, malugod mong ipaggalubing kapayapan king panonbi. Ban king kasaupan aning kang pakalulo, para di kayong may kabus king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninay kami, kambing malikaing kapanaligan, king payatan Yesu Kristong kagaming talapangas. O Ginoong Yesu Kristo, sinabi ka rin kayong apostol, ang kapayapan lalakong kukekay, ang kapayapan ko abiyay kukekay. Ang mga sana balikdan din kaya kami ang kasala, niluan ng kasalpantiyanan ng kayong iglesia at pamayapan me, ang panbilog nagpangking kaparian. Kambiyat magari manggaman king alanganga, Amen. lugod at kapayapan ng ginumanatili sa kapilanman kay kayo. At kaya kon timurin. Pagitangin, may kakamitong tama at may kakalugod king kapayat. Kapayapan po kaya kayo man. Kasalanan namin yan
Tungod kay Nyoing ko din Diyos, nyoing milalakong kasalanan niya, nuwalan mayayawos, kingapunan ng kordero. Ginoo, yak matampang tanggap kaya ka. Dapat yagkas may nga mano mo, kumayap na.
Claude Tam. Tatak ning mabye Diyos. O kakong Diyos, kakong malugoday pa, tatanggapan kayang mit mong lugod at kapasalamatan, hindi kang dibinong tatak ning pamamingwa. Hindi kang ka-Diyosan, babalot na yung katawan ko't kaladwa, manggaman kapilan. Duro ko kumit mong pakumbabang kapasalamatan at darawang ko'y matinding lugod at katapatan kaya ko, kakong pakamalan ay pa. Pagparalam po, kaya ko yung panlualo mo ko, at ding pakamalan ko, kapamilatan iting makapasubaling tatak. At pangako ko yung biya ko king pamanyuyo kaya ko, manggaman kapilan. Kaluguran da ko, pakamalan ay pa. Ibiya mo yung pakalulong mo kareting masakit na panahon, kaluguran ay pa. Darawon ko kaya ko, yung katawan, daya, kaladwa at panga Diyos ning kaya kang lusok kaluguran na yanak. King pamamayad para ka rin kasalanan ning yato, ampon para kaligtasan daring sablang anak mo. Amen. Tuklok kayo po sa kapabaluan po. Apat ng banway milabas, king umpisa na ning panawuning kaya katamong kasalukuyan na kuro paraw ko. Anyang ing paninap tamo kambeda ring minunak kayo, meging paninap nemo naman. Pauli na niting pamisawp-sawp, meging tutuyo ing pangasamas na ning kakatamong patyo. Iti megiyang sangkan o bat takaltaw ing tutong matula. Magagamit ya iting patyo kareng may lumang sangkan. Para kareng sakenda ring sisimbo, kareng taong bisang sikan akatawan. Kareng taong misasabi ban maging malino ing bage-bage. Kareng karo ustong ating prosesyon at kareng mayaliwang pamitipon-tipon king pisamban. Tutupin meging tutu ing paninap. Dapot kabang dadalan ning aldo, mayakit ing atimpang dapat samasan. Peparamdam ni nga pong Ginoo, ing siwala amas laluya pang samasan ing patyo. Nyangeni buriming ipabalo kaya kayo, ing pangakongkreto taking patyo. Pakongkreto tayo ing patyo. Ban bigaganakang manasakit tamo oreng anak kabisang mamyalong. Makanyan mo naman, ba nagamit tayong masaleseng lugal para karengke katamong sakyan, stong umetamong simba at bumisita king pisamban. Iting pamagpasanting king patyo, tutuyang maragul akarangalan para kaya katamungan. Dapat maragul mo rin ang kailangan ni sakripisyo. Pero nung pisop-sopan tayo, manuwala tamo ayari tayo. Makanano man karagulo kalati ing agyong idake, king balang metong, ing maulagaya pinitang kaburian at kapagnasan. Nyangeni kambedari, ding Paris Pastoral Council, panimuna ng Dr. Ricardo Nalo Jr., ing Paris Finance Council, panimuna ng Sister Nelia Magat, ing Fiesta Community 2024, panimunan dari Sister Clementina de Castro at Brother Jacob de los Reyes. Agkatanda kayo mo pong magkisametong at ibiyayin kaya kayong dake para king kapagnasan mas maging masalese yung kaya katamong patyo. Kambenan iti, ding makatuki, iyapin na ring daldo at oras sa dapat tandanan. April 14, 2024, Aldo Domingo, 7 a.m. Misang Kapampangan. Kaya rin ng misa maganap ya ing para king ganapan a capsule laying. Malyari talang idake ilagay ring kaya katamong kayadwanan deti isulat chulaw king papil amalyaring anyaran king opisina. Magumpisa king Martes at deti malyari lang ibaldog king petition box. Mibili king opisina. April 15, umpisan niya ing pamisamas king patyo at king Lunes at lugod ning Diyos, king saup ning Nuana Birhen Maria at king kapamilataning pamisaup-saup tamo, ing pamisamas Maria Rio sana king July 15, 2024. Kareta pong bisang mamiasaup, rene po kaya kayong malyaring gawan. Mumuna po, mangailangan pong
6,000 na taong malamalub, amamie siya 1,000, ban mabuuyo, ing kabuang perang kailangan. Kadwa po, nung atin pong bisang mamyeng full load truck ning ready mix concrete, mangailangan pong 81 na trucks para king pangasamas ning patio. Kareta pong bisang mamye o atin pong kutang, makapaslagla po ring impormasyon kareng kaya katamong monitors. Pisopsopan tayo po, dakal pong salamat. Talakad tamo. Matilita po makaluklok sa guli, para kang ganito, a shortcut kay itang kayang sinabi. Hindi ka tamang sister commentator, tungkol kay ni pong munikala na ning parokya. Hindi ka tamo pong patio, malapad yan dili ka rin patio, mabilga Pampanga. Ne po. At asamas tani ni, inumpisan tayo kitang July 2020. Kasagsagana ng COVID-19. Mayari January 1st o January 2021. Ngayon po, sundo tayo sana ing pangakompleto na kasi grabaya datang impatyo tamo. Tatakot lang mag-park deng mga santing sa ken potakan makbong la gulong sa ken. Ne po, nyapin pasimento tayo. Impamanyamento na nini mag-umpisa keng April 15. Impong groundbreaking April 14 Sunday, itama tayo keng Sunday after 7 o'clock a.m. Mass. Ne po. At umpisa niya April 15, hopefully, nung manuran, ne po, mayari yan July 15. At impong substance na ning mensahe nandi na binasarang makaba, sana makapisaw-saw pantay. Makasawp tamo sana kaniting last project na po ning kay gayong talasuyo. By next year, magbabu na ako kayong parokya ng Apong Gracia. Niya pinin last ditch attempt ko para kaniting proyekto, niya pinin makompleto yung lubos-lubusan sa leseya, masemento ya, yung kagatampatyo, nung burian niyo po. Ikayo pong bahala, pasaw po kayo. Dakal pong dakal salamat. Talakad ta po ngayon. Manalangin tamo, igpa ning lagot, ingatan mo yung kaya iglesia at yatad mo kami king pamanyabling mebye, ay pangako na niting sakramento, idiyado ni kamamilatan ng Kristong Ginumi. Mebye, hallelujah. Sinubli ang mebye, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Sinubli ang mebye, hallelujah. Sinubli ang mebye, hallelujah. Sinubli ang mebye, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ang ginuman na tiliya kay kayo. At kaya ko ang Bendisyonan na kayo ng Diyos, singig pa, ng anak at ng Espiritu Santo. Amen. Imis na mayari may kayo, King Pamikakalugod. Salamat, King Diyos. Happy Easter po kay kayo. Happy Easter. Hallelujah. Hallelujah.